Yes, reka tugome tubifurize by'umwihariko kugira iminsi mikuru myiza, tubifurize kuguma kugubwa neza by'umwihariko aho muri hose. Turi ku itariki by'umwihariko ku itariki 26 z'ukwa karindwi 2025. Birumvikana rero nta makuru tuba tugarutsemo abarebana n'umutekano, politiki na diplomasi kugira ngo tuba updating, tubabwire uko situwasiyo ihagaze i Goma ku kibuga cy'indege. Nyamuneka tujya kuba tubabwira rwose amwe mu makuru ahaturuka, by'umwihariko hongeye gufatirwa icyitwa intasi za FARDC cyangwa se icyo bita maneko. Bikavugwa yuko rero abantu bari kugenda rwose nyamuneka boherezwa mu mujyi wa Goma. Gahunda rwose ari ukuza gukora buri kimwe cyose gishoboka, by'umwihariko kugira ngo bakomeze bateze umutekano muke cyangwa se babe bakomeza ibikorwa by'ubwicanyi ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo, tu updating, tubabwire uko situwasiyo ihagaze kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turebe tuva imuzi n'imuzingo. Gusa mbere yo kugira ngo tujye by'umwihariko mu bindi bintu byinshi, reka banze by'umwihariko banze nisurize n'abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, Zimbabwe, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda bariyo 5/5 n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Abo tubahaye ikaze, tubikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi badukurikira bibereye hariya mu gihugu rwose cy'Ububiligi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubufaransa, tubahaye ikaze, tubikuye ku mutima. Ni benshi cyane badukurikira kuko rwose turabasanga mu ntara ya 6 diaspora, abo nabo tubahaye ikaze. Yes, birumvikana rero ni amakuru agezweho muri ano masaha ya nimugoroba. Tugiye kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemerera ubwo ku kibuga cy'indege twikoze tubabwira uko byifashe, ibintu byakaze, situwasiyo ni hatari ku kibuga cy'indege by'umwihariko cya Goma. Turaza kubabwira amakuru menshi ari kugenda haturuka, ariko kandi turaza kugaruka by'umwihariko mu bice bya hano rwose muri teritwari ya Walikale, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Hari ibice byongeye gufatwa mu kanya gato gashize, turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira by'umwihariko hano za Uvira, tuba updating, tubabwira uko byifashe umujyi wa Uvira. Situwasiyo ni hatari, icyitwa ibitero by'umwihariko by'abazalendo n'abarundi byakomeje, ndetse benshi bari kuvuga bati M23 igomba kuza gutabara hakiri kare. Muri Rucuru wazalendo rero ziravugaho gutega igico M23 bagatwika imodoka yabo. Ibintu byakaze, turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka ku makuru arimo agenda aturuka mu bice byano muri Kivu y'Amajyepfo ariko mu misozi miremire y'Iminembwe. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza kunyarukira ku kibuga cy'indege cya Pinga cyitwa FARDC wongeye kwikanga bikomeye ibitero by'igisirikare cya M23. Turaza kuba tubabwira impamvu y'ibi byose. Nyamuneka tuba updating 5/5. Si ibyo gusa kandi muraza no kunyemera tugaruke gato ku makuru arimo agenda aturuka mu bice byahariya muri teritwari by'umwihariko ya Uvira. Tuba updating tubabwira uko situwasiyo ihagaze ariko mu bice bya Sasongo ndetse na Kibindura. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugenda tuba updating 5/5 tubabwira uko byifashe muri rusange. Muraza kunyemera dukomoze ku makuru arimo agenda aturuka no mu bice byo muri teritwari ya Masisi, Lubero ndetse n'andi agiye atandukanye. Ibice byose tugiye kuba tugejemo mu minota mike cyane. Gusa reka tubabwire yuko ni igico bivugwa ko ubwo ni ambush itezwe igisirikare cya M23 hano muri teritwari ya Rucuru, nk'uko amakuru mu kanya gato rwose mu minota 15 ishize angezeho. Biri kuvugwa yuko rwose ari igico ngo cy'ingabo zagiye hafi y'agace ka Rumangabo ni muri teritwari ya Rucuru. Rero amakuru avuga yuko rero ngo ubwo byabaga impande zombi zarasanye bikarangira imodoka AFC M23 yahashiririye cyangwa se bayitwitse, nyuma y'uko ingabo zayo zari zimaze gutanywa n'abazalendo.
Bivugwa ko rero muri iyo mirwano kandi hari ingabo za AFSM 23 nyinshi, kuko ngo zimwe muri zo zaba zanarashwe, nubwo uyu mutwe utaremeza cyangwa ngo unyomoze aya makuru. Amakuru avuga ko kandi rero imirwano yaciye igikwa mu baturage bo muri kariya gace, ndetse n'amakuru akavuga yuko ejo kuri Noheli ibintu byari bikimeze nabi, by'umwihariko mu duce twa Rumangabo, Karambi ndetse na Rugari. Bivugwa ko rero Wazalendo nyuma yo kugaba kiriya gitero mu buryo bwo kugicengeza, zahise ziva muri kariya gace kari kamaze igihe kirekire kagenzurwa na AFC23. Ubwo rero rwose nyamuneka bishatse kuvuga yuko igisirikare cya 23 kitabahiriye, ndetse bitabahiriye ndetse n'abaturage bo muri bino bice bya za Karambi, Rugari ndetse na za Rumangabo, kuko ngo icyitwa Wazalendo nyamuneka ngo cyongeye rwose gukora ibitendo navuga ko bidasanzwe, cyongeye gukora icyitwa amahajabu cyangwa se amahano muri rusange. Ni bimwe mu bintu rero bikomeje kugenda binatera ubwoba benshi batari bake, bijyanye n'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ivuka bimwe mu bice igisirikare cya 23 cyamaze kuba cyafata. Ibyo rero bikaba bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane. Gusa mbere yo kugira ngo tuninjire mu mujyi wa Uvira, nyemera tubanze tugaruke gato ku makuru arimo aturuka by'umwihariko mu bice byariya muri Goma. Ku kibuga cy'indege hamaze gufatirwa intasi 6, bivuga ko zari zifite gahunda yo guhungabanya umutekano, by'umwihariko muri ino minsi mikuru bakaba barasa ku kibuga cy'indege. Bije kurangira rero igisirikare rwose cya 23 gikoze operasiyo, by'umwihariko yaje kugira gutya rwose ikagira n'ingaruka zikomeye ku cyitwa Abazalendo, kuko hafashwemo abagera kuri 4, umurundi umwe ndetse n'umugore umwe, by'umwihariko bivugwa ko ari uwo mu gihugu cya Tanzania. Abo bose rero bakaba byavugwaga yuko zari maneko, by'umwihariko za FARDC zagira ngo zirangize 23, ariko kandi nanone ku rundi ruhande bakizanamo abo bita polisi. Murabizi ko 23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi 23 ishobora kuza kuba ishizemo neza, nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho, kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari yobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije
yemeje ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Bigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe. Guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe, icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko
ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero ikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko bohereze
bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka